Movimento transporte público BIS, Susi município mais capital dele continua menos. Mas kita tamaona batinamfong lorong tolo bulan Janeiro nian, mai movimento transporte público, bis e estacionamento sira, sena fatin mamuk, tamba passageiro sira, nebe passa férias hamutu ko família sira e município, sedau fila mai capital dili. Maximiliano nudar condutor, nebe halai careta direção husi dili ba ainaru hateten, husinia parte senti triste também lorong bot tinang ne ladung hetan rendimento compara ho tinang antes tamba tinang ne ema barak debe mak viajen ho sira nia transporte rasik nune difícil atu sira bele hetan passageiro barak nebe ya lorong bot irane am sinta sa triste tuandet mai be asa hareba penumpane tama agora kan ema ya transporte barak lanes ho ulu mais ou menos am tula duni sa agora irane ami sinta sa triste tuan nebe hareba ema passageiro da rumah balu mai hotene transporte da rumah balu o pribadi bela tulan tia sirene família baulu te forro nebe ami tulan harau da rumah sortire tikida ami toman sira tulan modo na bela tula sagore jane harema ba sorte uturit ami tulan agora ema fosai ami tulan tu standar karetenya força la bele liu karetenya força ami hetan da rumah bele to 50 da rumah berto 60 bertum firmai kai sabalah itu tinang kotu tama transporte la dum barak menos nebe ami hetan mais ou menos 70 bele berto 80. Tu observação husi equipa GMN e terreno, movimento transporte público husi município mai capital dili continua menos, nune e estacionamento sira hanesan tasitolo no becora continua mamuk. Mateus Romário Santinha Simões GMN.